ti ovdje. Kako su ove cure istetovirane, dobre, a? Če da imamo koliko je bajk da si ide. Kazino? Kiki, hoćemo u kazino? Vidite, kuća na krovu. Prelepi stvar. Prelepi kabine. Znači vidite. Vrhunski čisto sve. Baš čisto održavaju ovdje. Meni Keva kad napravi ovaj paradajz u flaši, ja to pijem kao sok. I od kada ovo nisam vozio, jevo. Kad ću platim jedan autić, Kiki ja. Kiki, jeli da te pitam, vidi. Kiki, hoćemo na autiće, jeli? Čekaj, mora prekinem da imam. Čekaj tu, ne ulazi. Sad čekaj tu, kaznit će nas. Ovdje je kazna 200 eura, brate, bolje da smo u Hiltonu uplatili. Izvini, jel može pas sa mnom, dobar je, bit ću uz mene. Ja, može, dođi. Samo da ne pišti. Neće, obavili smo to malo pre. Dođi, ajde, slobodno. Dođi ovdje uz mene. Dođi ovdje. Ne diraj ništa. Šta nam treba? Treba nam neki namaz, nešto kao ne poput nekog sira. Dođi. Namaz nešto, ovako nešto, ovo, grčki tip jogurta, doći, grčki tip jogurta, ali je ladno, moram sam korpu da uzim, idemo po korpu, ajde. Cene, čokolada, Kinder, standardna veličina, 1,81, 220, 30 dinara, idemo po korpu ovdje, dođi, slobodno. Korpica. Dođi. Korpica je tu. Bananice vjerovatno kod njih mere. Euro 80 fut. Dva komada tamo za 2 dana, po jedna. Ne treba ljudi pretarati, ni o čemu. Dođi slobodno, ajde. Ovdje mu hodovina uživa, brate. Tu smo uzeli sve šlanku. Ja pojma nemam šta, ne treba mi ništa mi nešto ne treba posebno. Imam tortilje, imam tunu, imam vodu. Imam sve, evo pizza smrznuta. Slične cene kao kod nas. Mleko imam. Dođi ovdje. Ima neko i ovo sa slične cene kao kod nas. Boombox. Proizvođač Boombox. Ovdje su neke tortice, krofnice. 2,33. Štampa. Tuna i sardina. Rio Mare. Dođi Kiki, dođi. Ne diraj ništa. Paštetice nećemo. Obično jedem paštetu od tuni ili pastrmke. A to obično kad postim sreda i petak. Supu imam, supu ću da skuvam posle. Dođi. Idemo ovamo da vidimo što ima. Voda je ovdje, vodu imam. Mada i ova voda ovdje kod njih dobra za piće. Vidite, kod nas vidite nemaju ove od 900 grama kao limeta i zola. Kod nas nema. Dođi. Danite smiri se. Kafa je tu. Idemo dalje. Evo pivo. Heineken. Pa kako kod nas suradnja na nekim ovim prehrambenim marketima. Dođi ti ovdje. Kako su ove cure istetovirane, dobre, a? Dođi ovdje. To mi ništa ne treba. You got nice tattoo. Thank you. To. Tiki, dođi.
Tu su neke žitarice, neke testenine, to imamo, to će sutra spremati za klopu. Ovo su neki obroci, dođi Kiki. Ulje, dijamant. Ona je skup, znači oko 300 dinara, kod nas je oko 80-200, ja mislim. Među vremenu nije skočilo. Čekaj Kiki, čekaj. Ja bih malo neki kečap da uzmem, čisto malo da bacimo preko. Da ga začinimo, ali nema sada neki kečap. Ovo je Ren. Evo ga, uzit ćemo ovo jedno. Paradajz kao u tubi. To će da uzmemo. Ništa više. Ništa. Češemo pare bez veze. Gdje su paneli? Evo, uzeli smo 2 banane, paradajz u tubi i uzeli smo grčki jogurt, tip grčkog jogurta. Mislim, ljudi, ništa mi ovo nešto posebno nije trebalo, aj bananice kao da sam mogli kasnije ili sutra. Imam još jednu u kombiju, ali ovo sam zbog vas, čisto vidite cene, znaš. Evo ti banane, 1,85 kg, mi smo uzeli 252 grama, tomato 1,39, grčki tip jogurta 1,29, 3,15 je sve. Ja sam joj rekao 3,50, čisto malo, 35 centi ima za žvaku. Za žvakenzi da ima. Idemo dalje. Renta bajk. Če da imamo koliko je bajk da se izne. Kazino. Kiki, ćemo u kazino, brate. Daj, brate, bacimo jedan rulet, a? Zezam se kakav rulet. Dođi ovdje. Renta. Kiki, dođi. Renta bajk. Izrentaš bajk i ne vratiš nikad. Renta bajk. Jebi ga, mislim da ima cena nego ovdje. Ovdje ulaz na bazen. Ne diraj to, dođi. Što je, brate, nemoguće. Dođi da snimimo cenu. Dođi uz mene ovdje. Evo su ovdje cene. Pije limunadu, goru i ovo pauzira. Evo su cene. Hrana, food. Cheeseburger, 11,70. Kebab, 7,50. Kiki, dođi. Dodaci, 1,5 eura ketchup. Drinks, Coca-Cola, 3,5 eura. Voda 3,10. Kiki, tiši bre van. Dođi kod mene. Kafa, espresso, 2,60, s mlekom isto, sve cene iste. O vidi karting stazica mala. Idemo, gas. Gas. Andiamo Kiki, andiamo. Piano. Per favore, piano. Aspetta, mio cano. Andiamo dritto a casa. No casa, furgone, dritto in furgone. Evo povratku da vidim. Ima ih dosta baš. Knaus. Platforma Knaus. Vidite ovo. Ali je buđevina, ljudi. Ford Transit. Vidite, gore na krovu ima kuću. Vidite, kuća na krovu. Treba ti stvarno. I ova Kalifornija je vrhunska. Oni su mnogo skupi. Ova je nov 70-80 hiljada eura. Pop-up krov. T6, T7, više ih ne razlikujem. Prelep. Ovdje je čarade, šta je? Kao minibus. Ali odlično, ovo je luksus. Unutra imaju sve. Evo ga ovdje gepek za motor ili skuter ili bajs.
tunel Pjatek. A iz druge strane pristup. Tu je već spavaća soba, ovdje je kupatilo, ovdje je dnevni boravak, tu je ulaz, kabina, vana, kućica, tu je jedan pan. Ajde. Tu nam je toalet. Ajde snimimo malo toalet. Kiki, dođi. Ovdje je naše prethodno mjesto bilo. Tu sam bio, ali nisam imao struju i onda sam se prebacio do ovdje. Kiki! Brzo! Ovdje nam je jedlionica za sudove. Toalet je ovama. Dođi, Kiki. Tu se lavabo za umivanje, za brijanje. Recimo, tamo ovdje su tuš kabine. Čekaj, Kiki. Tu su tuš kabine. Znači, vidite, vrhunski čisto sve. Baš čisto održavaju ovdje. Tokom dana konstantno čisto. Kiki, dođi. Dođi da snimimo ovdje perionicu za vaš. Dođi. Perionica za vaš. Čekaj tu. Čekaj tu. Ovdje ručno može da pedete. Ovdje isto. Ovdje su dve mašine. Standard. I ovdje su uspravni 6 € cena. Ubacite deterđent, izaberete program i operete vaš. Sve je tu u blizini. Vidi ga, ovo je otišao na staro mjesto. Dođi, nije tu, alo. Gdje ćeš dole ispod? Idemo dole. Tu smo, blizu nas. Znači, bili smo ovdje, prebacili smo se i sad smo ovdje iza ovog kampera ovdje. Evo su komšiji iz Holandije. Svi naravno kače bajkove gore. Evo smo mi. Ovaj crko, znači sad jedva čeka vodu da mu dam. Nema voda. Kažnjen si. Kažnjen si, nema voda. To je to, ljudi. To je to, pa se čujemo posle. Evo, sad će spremimo tunu. Uzeli smo u marketu grčki jogurt. Uzeli smo paradajz u tubi. Imamo tunu, poslije ćemo spremimo supicu. Ali prvo tunu zato što sam gladan puno. Čekaj, ovom majmunu, on voli ulje da mu iscedimo ovo ulje. Evo ti. Čekaj, stani, sad čekaj. Čekaj. Vidi ga kako se oblizuje, vidi ga. Cold coffee with milk. Evo ti. Znači, majmun obožava ovo ulje iz tune, brate, više voli to nego ne znam šta da jede. Lagana klopica, proteinčići, uljeni hidrati, naravno i masti, omega 3 kiseline. Mora se vodi računa o ishrani. Posle treninga. Kad bi se zajebavali, pa na odmoru smo, vrate, nema treninga na odmoru. Pošto odmor kratko traje. Eto, to je jedna tuna. To je jedna. Sad ćemo malo da stavimo. Ops, ali pršti. Grčki tip jogurta. Brate, idemo. Jedna sad i jedna za večericu. Ide tomato paradajz u tubi. Ček, mora da ga probam malo. Dobar je, brate. Meni Keva kad napravi ovaj paradajz u flaši, ja to pijem kao sok. Ono mi pošalje 2 flaše misleći da će to da mi traje 2 mjeseca. Ja je zovem poslije 2 dana, Kevo, daj još 2. Ivane, si normalan, pa dala sam ti. Pre 2 dana. Pa rekao, droga. Vratimo ovu friz. Inače imam struju, priključili smo se ovdje. Tu smo se priključili.
Prebacili smo se s onog mesta ovde. Priključili smo se ovde, sad mi sve radi. Radi mi friz. Radi mi... Dosadan si. Friz, radi mi laptop, punim telefon, punim akumulatore tamo na struju. Svašta nešto. Sad će da iskidam ovu tortiljicu, brate, tuna tortilja. Vidi ovo. Vidi ovo. Vidi ovaj rad. Vidi ovaj rad, to je to. Ajde odu da klopam pa se čujemo posle, ajde. Idemo malo prošetamo, pojedemo neki kolač pa mi šećer. Ima ovaj ovdje neka krempita, šampita. Evo ga Luna Park, sad ću vam snimao i to je Bumper Cars. I od kada ovo nisam vozio, evo. Kad ću platim jedan autić, Kiki ja. Kiki, jeli da te pitam, vidi, Kiki, hoćemo na autiće, jeli? Ajmo. Ljudi, vidite ovo ludilo iza mene, brate, idem gore. Neko će sve iz džepova da mi ispadne, brate, ne mogu da... Kakva ludnica, ajmo Kiki gore, Kiki. Vidi, Kiki, vidi. Dron. Čekaj, Kiki, čekaj. Dođi ovdje po mene. Čekaj. Kiki, ne diraj ništa, dođi ovdje. Budi dobar, dođi ovdje kod mene. Tu ima što ima ovdje. Ima ovdje nešto slatko. Kiki, čekaj tu. Nema ništa slatko ovdje, jede nam se nešto slatko. Dođi. Ajde. Kiki, sad čekaj. Čekaj da namestim ovo sranje da mi ne padne. Seli smo ovde, dođi kod mene, skoči. Seli smo ovde sedi tu, u jednu poslastičarnicu. Pita me, kaže da tamo unutra ima vitrina pa kao da vidim koje kolače da izaberem, znaš, kao nema, ovo što ima na meniju nije sve, nego tamo ima dodatno još. Kao nek jedan sedne tu za sto, a drugi kao da izabere. Kažem, nema ko, kuća i ja samo. I onda smo naručili nešto po njenom izboru, ja mislim da će da nam donese neki cheesecake i flašicu obične vode. Slatko slabo jedem u posljednje vreme, ali ajde danas da probamo ovdje da imamo kako je klopa. Če danas nije malo ambijent. Evo, lepo je. To nam je u blizini smeštaja tu. U blizini smeštaja nekih možda 5 minuta hoda, ajde kažeš 200-300 metara. Tamo su terme, zatvoreni bazeni, a mi smo ovamo iza. Sad ćemo da požderemo cheesecake. To je naše? Da. Sjajno. A mogu ja odmah da ti platim ili? Može, ako nije problem. Može. Samo nemoj da ti, to nije za tebe. Neće da dira. Kaži mi koliko treba. Stigo nam je cheese, ljudi. Evo, ako vas zanima cena. Cena je... Šta je ovo? 7,10 je ukupno. Da, voda je 2,90 i cheese je 4,20. Mi smo ostavili 10, znači 3 evrića kšiš. Sad će probamo ovo. Čekaj da vam snim kadar da ima kako to. Sad će ga probamo. Koji ti je ovo? Ne smiješ ti ovo reći. Će da jede ovo. Majman, brate, znači... Vidi ga, će mi uzme zalogaj. Smiri se da ćete posle na kraju.
Dobar je, nije loš, suv je malo, ali je okej. Verovatno treba da bude suv. Ali je ukusan. Ajde damo ovom majmunu malo. To je to. Ajde čujemo se posle.